Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puaba cederalun yang bahagia bandu. Mah beredar Abu Syik hana sempat Abu Syik pegawai video kerana bulan puasa. Tapi manusia adum hanayo ke Allah. Bak ditebar pesona, bak ditebar fitnah tu Abu Syik. Ai pegah Abu Syik kau meninggal. Abu Syik ka dibet. Abu Syik kai pegak ke sama dia. Hana le haba lain selain ketebar fitnah kepada kaum munafik. Bulan-bulan puasa kerja tebar fitnah tehlun. Kibar munafik ke rugo ke sembahyang, rugo ke ibadah ke binatang. Bulan-bulan puasa kerja tebar fitnah tehlun yang kongkon. Punyan gajarkan legure ke? Punyan gajarkan legure ke? Sehingga berani menebar fitnah. Yang kan buat ke binatang paling. Bulan puasa kerja tebar fitnah apalagi bulan lain. Kemungkinan yang gajarkan legure awak urun-urun kau leh. Karena yang belajar daripada gure, daripada ulama-ulama jahanam. Yang penutuh daripada gure ni urun-urun. Nyo yang pulai lun pesampo sedram tu sebetulnya ji hana pulai lun pegat video. Hana pulai lun jak pegat video ni bak bulan puasanya. Karena lun kalau bak media truk bak Instagram, bak TikTok, bak segala macam. Bermacam-macam hal dijit tebar fitnah hati lun. Cini cuba fikir dia. Nyo bulan puasa hai binatang. Baik gaduh ke tebar pesona tu Abu Syik. Apanya Abu Syik sihat alhamdulillah. Abu Syik kena jak berangkat kerja. Kau jiu menan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.